This quick relief series remedy is about activating your I am that I am presence into the here and now so that you can fully embody it whenever you need it. Feel free to put this activation on repeat and listen to it as often as you wish to. Enjoy. Awak marahanata aktai tilik panat kuktruштuma paet iktaratatate allarakataha ualaktanatakaet awakapama hapaet tirekta ukstanatakatate ayaktarakta kujai ayaktaratatai uaktaratai kataratai Uj makparakatai uj aktai taraktai kanata kahuk paratana weka awash mapait enak mapait kuktana pait eptarakta ukpanaptait eptarakpait ektaraptai ap anapa Jaktarana haka uala mapaeti yakaha ukaha ekerekta awakai tenaka pia tarapatana hata pia patarana panakata hitirekta ha kuishnak taraktaete a kuishnak taranaktaete ki parakta hap ektaraka hap tektana hap kitanakti uk parakti kashnaktaikti elaktanaki ukpa harapa ukpa napapa ektanapaha ukpapa ektarapapa kinaptaha uaka et a Uimapai, uapai, kuknata, irakata, ustanakataiti, elektemepe, ukt tait. Thanks for watching. You can reach me at info@reconnect.com.